Instituto da Qualidade Timor-Leste, empresa pública, e onde plano se estabelece Laboratório Nacional e Timor-Leste. Liusi Seminário Nacional Olorundua, nebe halau e salão Luz Clarita, quarta-feira, loron sanolo resinhida, fulan dezembro, tina rihundua ronolo resinhat. Vogar rua direção metrologia no estandarização, Gustavo Oliveira Maia Tetem, aquetel se desarasca el laboratório, nune iona plano, batina rihundua ronolo resin lima, se esforço cria laboratório mida. Ia plano 2025 ang esforço nila. Thank you laboratório maka responde situação na makikiya. Bapo sa iba na sa taos na laboratório nila. Quando ia lá, kundi daraskan para makan ba. Laboratório niya laboratório ni makan sa noon how dia kata laboratório ni ba laboratorium meteorologica, laboratorium alimentar. Ini ke laboratorium dua ya? Laboratorium iya ini kenar lah. Laboratorium ida alimentar, laboratorium ida meteorologica. Significa 2025 pada dari 2025 kita tenang. Plano orçamento terus approach. Kami struktur mai untuk kami itu nak kami tinggal plano apa quando ita to halo so 2025 apa kita balik plano orçamento geral do estado de 2026 mas foi kami buat dan 2025 ia sebagai laboratorium dua ni kajian plano saya dengan keterlas. Anu ina bawa ina hari plano orçamento geral do estado tahun 2025. So atu acelera maka standar. Tambah ya orçamento itu ama tahu ya nama am tinggi 5 triliun sterling pun tidak acelera standar. Tambah stakeholder itu mai usul parte subsidi unido kan Australia dan Indonesia. Nomos entidades interna, no externa, por parte del tambah standar importante para ini parcel para federal keluarga apoio untuk rumah bayi. Oke. Ini telah berjaya kalau ya. So itunya makanya gubernur maka si fasilitator atau orçamento geral do estado. Reportagem no Vai Magno, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto. Atau tem informação atual dia Clio, kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo komentário no Farre Tutang ba media sosial hotu.